Impenya oja wo wechi wakasanen wose edikan yamawo grace fisu poro asana bibi oha ene waka fisu poro asana na cha no ho mara ro abetie na to pani isana pani oja wachi kasa wose wo yedi kan asana no be dia mari ya pra wo su poro ba ya ware mo grace ni sana pani oja wo achi no wakasane wo sa de boko sera jano yo padaru mo nana ko bi ako amai ma do mo twa hie wo hasa do mo a mo hwe achi man e ba bedu ene dai e yeso ko da obi a beja atumu dia o mo wasam ya kram se yakọ amanfoso amania esene fate biara no ache medika no oye mo hini ye kodu amanfoso ye ne panini kasai ye te se ye eman panini biara no osanyini ba fansa oye na panini ka ne se o medu hambo na wo mana iko de dawo wo mani money yo esane se osanyini na nananom yama wo hihye se wo beye na wo mere wunti ungantumi antua so no osanyini e wa ye esane se obi biara wo se wore kwa akurase ana manfoso a ese wu se wo ko bia manfoso ampa asina kufuna nana yekodu ho no aya de foforo so since abeto na payabo otodi aponya kokon eno so ore men kayenta monica sa esane se waye ne se ne fata mana nanam jokodu ho a ye hu ni asem mo batena fia na sebedi asa nsu se bafuma kodu ba bia ye ne ye nhira ho na san nhira no so ene ni birebram Nananom say ayo sahini wa fanso to se bi sa wo ga jina to mo de dawo wo ga jina to mo de dawo wo ga jina to mo de dawo sabe she ye be she
amane ni amamra osai no fe ko si agye moto si anan na ho mero obae no na ye adwuma no obere man bai yare ye nanso na ani mu ye na neda yi de edi mu breko pe wakoma na madiangadi ama yensu yenya asem proprowa edi amungama yenshira ngama ya kwatinti wakona baso so kapimano wada shene sa sabi anyoka pimanyini oye senior division chief wakapimano nti osani ofe ko siaje mo to sianan oni ni payin na se wada shene sa omre no gu oma no ye wa soro pe ni asoro bi osoro